Kamiskun hamachilana kulyakana walihu taptaja ya qawaraq awiro hukampi markanaka uintir sarawaiska kiyan hilana kulyakanaka hichaja ya qatasiraqtanwa chuymaluntata markana kunate hupanakaja waicheño kamapchejaya hupanakaja qatasipqarakipi municipio de Puerto Acosta suyo Camacho Ucamaraki choque apu markana qolla suyo hacha oraqena. Kilana kulyakanaka uintarakiñaniwa ma wali uinta tortawi aka tortawisti uinta sudesta tarakipi auki yaqipanaga sapqarakiu achachil illa ham sudesta apqaraki kunateja hichuroja 3 de mayo kamapi ampi chakana punchawi hilana kulyakanaka hichurut kursaroja mantrakiñanipi auti pacharo huipi pacharo hayaki panaya punchau chakana. Con su conjunto autóctona. Así es nuestra danza originario. Caucanteja o Ascaraki en nuestra Bolivia.
de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Alcalde municipal de Puerto Acosta y a pleno consejo municipal.
artista Chacaña Pristimay. Minutos, orquestas, artistas cracky, cada conjunto autóctono, danza autóctona, 15 minutos. Muchísimas gracias. La danza Okioki, Chacaqui primero, Basantes, Luis Copeticona, Mary, Cucumani, Ticona. Muchísimas gracias. Representante y Pipeja, Catón Caraqueni, incentivo por el gobierno autónomo municipal de Puerto Acosta. Representante de Auquiauqui, Chacaqui primero. Por favor, pasante de Auquiauqui, Chacaqui primero. Por favor, para recibir el incentivo.
hilana kuyakanaka ukamautuk ayi aka warok aweja hichirok por taweraktanwa Puerto Acosta, tierras huecheñas, tierra de roba corazones, su camita tarequiwa, chui maluntata sasina, con ateja hichirok apasiweraquio ampi chacana punchawi, 3 de mayo, upuro antasirequio ampi hiwasana chacanana urupa, Kamau hilana kuyakanaka utaskaraki hiwasan tokta winakasana marka nakasana hayeki panay hilana kuyakanaka kamau waitan kunay man tokta winaka kamasti nayampisi hutir uintau kama hutir warak tau kama hiksin kama hilanaka kuyakanaka